Nanone kandi nta kindi kitugaruye uretse kukugezaho amakuru agezweho muri aka kanya, ariko mbere ya byose reka tubanze tukwifurize amahoro n'imigisha wowe ukurikira ibiganiro bya M24/7 ndetse tukwifurize gukomeza guhirwa mu mirimo yose uri gukora, by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri M24/7 nawe ukurikira ibiganiro bya buri munsi tukugezaho. Tugarutse kukubwira amakuru nk'ibisanzwe agezweho muri aka kanya, aho tugiye kuvuga ku makuru yerekeranye na Ingabire Victoire Umuhoza nyuma y'uko urukiko rwa Kicukiro rumukatiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ndetse Ingabire Victoire n'umwunganira mu mategeko Maître Gatera Gashabana akaba baratanze ubujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni urubanza rwabaye kuri uyu wa 4 Kanama umwaka wa 2025 ndetse rubera mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nyuma y'uko Ingabire Victoire Umuhoza ndetse na Maître Gatera Gashabana umwunganira mu mategeko babashije kujuririra umwanzuro w'urukiko. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahamije Ingabire Victoire ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ndetse agakurikiranwa afunze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha 7 ndetse atanga impamvu 8 ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ndetse avuga ko rwateshwa agaciro agakurikiranwa adafunze. Mu gihe kandi ubushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zituma akwiye gukurikiranwa afunze nk'uko byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu rubanza rwa mbere. Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira ubugizi bwa nabi ndetse no kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukorera ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho ndetse n'icyaha cyo kwigaragambya. Iburanishwa ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Umuhoza yabaye kuri uyu wa 4 Kanama umwaka wa 2025 ndetse muri urukiko Ingabire Victoire Umuhoza mbere y'uko atangira kuburana yabanjije kugaragariza urukiko ngo nubwo yunganirwa na Maître Gatera Gashabana ari nk'amaburakindi kuko atunganiwe uko yabyifuzaga, kuko ubundi yari yasabye ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya ariko ntiyabona ibyangombwa byo kumwemerera gukorera ku butaka bwo mu Rwanda. Ingabire Victoire yari wambaye impuzankano y'abagororwa ndetse yaje ari kumwe n'umwunganira mu mategeko Maître Gatera Gashabana ndetse babanje gusobanurira urukiko ibaruwa banditse mu gitondo basaba ko iby'ubushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro kuko babishyizemo mu ijoro ribanziriza umunsi w'iburana kandi icyo gihe hari 3:06. Ibyo bisobanuye ko uregwa atabonye umwanya wo kubisuzuma. Maître Gatera Gashabana yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ndetse avuga ko ijyanye no kumenyesha ukekwaho icyaha cya dosiye ifungwa ry'agateganyo ndetse avuga n'ingingo ya 87 igena uburyo n'ibihe by'ubujurire ku cyemezo cy'ifungwa cyangwa gufungura by'agateganyo. Aho ngaho Maître Gatera Gashabana avuga ko ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri systeme umwanzuro wabwo byibuze hasigaye iminsi 5 kugira ngo uwo yunganira abisuzume bityo ko uwo mwanzuro wabwo wateshwa agaciro kuko utubahirije amategeko. Mu gusubiza kuri iyo baruwa ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo bwakoze biteganywa n'ingingo y'184 y'iryo tegeko, aho ivuga ko gusubiza umwanzuro w'ubujurire igira iti uregwa mu bujurire akora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwajuriye ndetse umwanzuro wo kwiregura usubiza kuri ibi bibazo hakurikijwe urutonde rw'ibibazo byagaragajwe n'uwajuriye n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko iyo ngingo iteganyije igihe ntarengwa cyo gusubiza ndetse ku mwanzuro w'ubujurire bityo ko iyo bwakoze bitanyuranyije n'itegeko kandi ko izindi zira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi 5. Ibyo byari byakozwe mu rukiko ndetse no mu rubanza rwa mbere mu rukiko rw'ibanze. Umucamanza yavuze ko iby'ubwo busabe bwa Ingabire Victoire Umuhoza n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana urukiko ruzabisuzuma rukazabifataho icyemezo. Ingabire Victoire uri kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yaje mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ndetse azana n'impamvu 8 zatuma abasha gufungurwa akaburana adafunze. Nyuma yo kujya impaka kuri iyo baruwa tumaze kuvuga haruguru, urukiko rwatangiye kumva Ingabire Victoire Umuhoza ndetse asobanura impamvu 8 yatanze zatuma afungurwa by'agateganyo ndetse n'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko cyateshwa agaciro
nyuma y'uko agaragaje ko impamvu zose urukiko rwagendeyeho rw'ibanze rufata umwanzuro w'uko aburana afunze, uwo mwanzuro urukiko rwafashe byateshwa agaciro. Impamvu ya mbere Ingabire Victoire Umuhoza yagaragaje ni impamvu yise iy'ingenzi ndetse bayise kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiriye. Kuri iyo ngingo Ingabire Victoire yagaragaje ko hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko ndetse buvuga ko Ingabire afatwa n'ingingo y'106 yashingiweho ndetse iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga kuko urukiko ari rwo rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba ari bwo bubyibwiriza. Ingabire Victoire n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana bagaragaje ko nyuma yo kubona iki kibazo begereye urukiko rw'ikirenga bagasaba ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 62 yakurwaho ndetse basaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasubika iburanisha kugeza urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rugakomeza ndetse rufata icyemezo ku ifungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki kibazo kandi ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko nta cyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuko uretse kuba Ingabire Victoire Umuhoza n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana batarigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, urubanza rukaburanwa ndetse rukanapfundikirwa rukanafatwaho icyemezo. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva igihe yafatiwe ku wa 19 Kamena mwaka wa 2025 kugeza igihe urubanza rwaburanishijwe tariki ya 15 Nyakanga mwaka wa 2025 butari bwigeze bugaragaza icyo kibazo cyangwa se ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo ko bigaragara ko ikirego bagitanze tariki ya 17 Nyakanga, bityo ko nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo rwashingiye ku mpamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Impamvu ya kabiri Ingabire Victoire yatanze ni ugukurikiranwaho icyaha gishaje. Ahangaha Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi ukurikije ibiteganywa n'itegeko ibyo byaha bikaba bigaragara ko byashaje. Ahangaha Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko gihanishwa igifungo kitarenze amezi 6 kandi kikaba ubusaze bwacyo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa 12 Ukwakira mwaka wa 2021. Ikindi cyaha yavuze ko cyashaje n'icyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba yarakibajijweho mu mwaka wa 2021 ndetse imyaka 3 yikurikirana ikaba yararenze, bityo akavuga ko nacyo cyashaje kitagakwiye guhabwa agaciro. Maître Gatera Gashabana wunganira Ingabire Victoire yavuze ko urebye no ku mwanzuro w'urukiko rwa mbere, umucamanza yavuze ko nta kigaragaza ko uwagerageje gukora ibikorwa nk'ibi bitaba bikimurimo, ndetse Maître Gatera Gashabana yagaragaje ko ibyo yavuze ari ibitekerezo bwite bitari gushingirwaho kuko atagaragaje ko ibyo bitekerezo akibifite. Mu gusubiza kuri ibi ngibi kandi ubushinjacyaha bwavuze ko ibyaha bitashaje kuko itegeko riteganya ko igihe cy'ubusaze bw'icyaha gitangira kubarwa kuva igikorwa cya nyuma cy'icyaha cyakorewe, ndetse ubushinjacyaha kandi bwagomeje bugaragaza ko ibyo byaha yatangaje bikiri ku rubuga rwa YouTube bityo ko bitari byasaza. Impamvu ya gatatu Ingabire Victoire yatanze hari ibyaha byashingiyeho kandi ubushinjacyaha butarabitangiye impamvu zikomeye, harimo ibyaha byo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda ndetse no kugira nabi ubutegetsi buriho. Ingabire Victoire yavuze ko ubushinjacyaha buterekanye aho ibyo bikorwa yabikoze bityo ko nta mpamvu zikomeye zabyo zagaragajwe, ndetse yavuze ko batanze impamvu ku gucura umugambi wo guteza imvururu muri rubanda kandi icyo cyaha atarakirezwe. Yavuze ko hashingiwe ku buhamya bwa Gaston Munyabugingo watangaje ko yari afite iyo migambi, ariko avuga ko hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wakurikiranyweho ibyaha ndetse akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze ni uko amajwi yashingiweho ngo hari ayafashwe binyuranyije n'itegeko ndetse ko hari ayashingiweho kandi Ingabire Victoire avuga ko ntaho ahuriye nayo nk'ayabitabiriye amahugurwa. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri buri cyaha bwamureze ndetse ko ari byo urukiko rwashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi kandi ubushinjacyaha bwavuze ko ku buhamya bwa Munyabugingo Gaston itegeko ryemera ko umuntu wese ufite uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akaba umutangabuhamya kandi ubuhamya bwe bukemerwa. Ku cy'amajwi
Ingabire Victoire yagaragaje, ubushinjacyaha bwo bwaragaragaje ko mu ngingo ya 20 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, amajwi yafashwe n'umutangabuhamya kwari ukugira ngo amenyekanishe ibyaha biri gutegura bigamije guhungabanya umutekano, bityo ko atari kubura gushingirwaho kubw'impamvu zikomeye. Indi mpamvu Ingabire Victoire yatanze ni yuko ukuba urukiko rwarashingiye ku mpamvu zikomeye zitagaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora ibyaha. Ahangaha yasobanuye ko ku bijyanye no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kuwujyamo atagaragajwe uruhare rwe kuko amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro kandi atayitabiriye nubwo yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa se basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa rya Derifa Umurinzi. Ahangaha ubushinjacyaha bwerekanye ko Ingabire Victoire ashaka gutandukanya itsinda ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka ritari ryemerwa rya Derifa Umurinzi, kandi ko atari byo kuko hari umutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa ndetse amubwira ko ari ayo kwiga Icyongereza, ngo yayageramo agasanga nayo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi, ndetse ubushinjacyaha bwavuze ko nta kuntu aya mahugurwa atari ayazi. Ku mpamvu ya gatandatu, ahangaha Ingabire Victoire yavuze ko nta mpamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho ku cyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, ndetse ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko hari mesaje yandikiranaga na Sibomana Sylvain aho bamwitaga mukecuru, ariko bavuga ko nta mpamvu yo kubivugaho byinshi kuko bizaburanwaho mu mizi y'urubanza. Ku mpamvu ya karindwi, ibijyanye n'uko ibimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwavuze ko atagaragaje uburyo butemewe n'amategeko kuko audio bavuga ko zitabonywe bikurikije amategeko Ingabire Victoire atazihakana. Bwavuze ko uregwa n'umwunganizi we bari gushaka kwinjira mu mizi kandi atari cyo kiburanwa kuri ubu ngubu. Ubushinjacyaha kandi bwo buvuga ko bwabyirinze ahubwo bwagaragaje impamvu zikomeye Ingabire Victoire akwiye kuburana afunze. Ingingo ya 8 akaba ari nayo ya nyuma yatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza, avuga ko atafungwa by'agateganyo ni yuko ngo aramutse ariko adashobora gutoroka ubutabera. Ibi Ingabire Victoire yabishingiyeho ku kuba nyuma yuko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje kwitaba urukiko ndetse aho yatumizwaga hose yajyagayo, bityo ko yanasabye kujya gusura umuryango we hanze y'igihugu akabyangirwa, ariko akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Yavuze ko ari umugore ufite amahame kandi ko adashobora gutoroka ubutabera kuko ngo ibikorwa bya politiki akora bishingiye ku mahoro. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko niba hari igipimo kibaho uregwa ashobora kugaragariza inzego z'ubutabera mu buryo bufatika ko atatoroka ubutabera, buvuga ko icyo gipimo kitabaho ndetse bityo ko atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo kuko ibyaha akurikiranyweho bikomeye birimo n'ibifite igihano kirenze imyaka 5. Kandi ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko nuko Ingabire Victoire ingarikuwe ashobora kubangamira iperereza kuko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhirika ubutegetsi bw'igihugu, ndetse akavuga ko abafashwe ari bake kuko icyo gihe amahugurwa yitabiriwe n'abagera kuri 26, ndetse ubushinjacyaha bwavuze ko aramutse abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abo bandi bitabiriye amahugurwa barimo n'uri hanze y'igihugu kugira ngo babashe gukurikiranwa. Umushinjacyaha yagize ati mu gihe yaba akomeje kwidegembya hano hanze ashobora kubangamira iperereza, niyo mpamvu rero twumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Nyuma yo kumva impande zombi haba ku ruhande rwa Ingabire Victoire Umuhoza ndetse n'ubushinjacyaha, umucamanza yavuze ko umwanzuro ku bujurire bw'ifungwa n'ifungurwa ry'Ingabire Victoire Umuhoza uzasomwa ku wa 7 Nyakanga mwaka wa 2025 saa 9 z'igicamunsi.